Gampanan tayo po ing pamagumpisa ng rito, king kay katamong patio, king dane kay lipo. Umpisan tayo po ing kay katamong pa kapag masusyan, king dane ning patio po, king dane kay li. Tanong mo ako,
king kilub ning pisamban, lumwalta na po kening patyo. Umpisan na po ing pamamendisyon palaspas magawang abu. Kilagyan ing pamponing anak ang poning banal espiritu ing ginuman tabeya kaya kayo manalangin tamo. O Diyos, ang mapamakalulu, lelangan mo kami iba't king alikabok ning yatu, at inaus mo kami bantukyan miya ing mayap abalita mo. Kayantabi ning banal akapulungan mo, antabayanan mo kami ngening sasadyami ing abu, amaging tanda ning umpisa ning pamaglakbemi, kaniting panawuning Kwaresma. Pagkalob mo sana, kingi kaming dumalan kaniting maulang panawon ning sakripisyo, miras kami king sibol ning bayong pangabait, kambening may bayong kapagnasan king katuliran. Sumulong kami sana king kasiwan, karing kaparaming tao, at magdala kami sanang kapayapan. Pabanalanda kami sana ring panalangin mi, at miras kami katatawlian king altar asindya mo para kaya kami king kayarian mo, kambiyan ng Kristo at ning banal Espiritu manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Propeta Isayas. January impamag-ayon nung kanako makabietula, metong apatingapon, apami pasakit kintao king katawana. Durukuyo laring buntukyo, kawangis darin timbu, at magkasat king silisyo at king abo. Yan ing ausan yung pamag-ayuno, yan ing ausan yung aldo karapat dapat king gino. Ewari antikeni uri ing pamag-ayun ng buriko. Ing ginong Diyos, ya ing magsalita. Ing patluran laring tanikala ning pamamusabos at kalagan laring tali ning pawud. Ban itimawa laring mayayalipusta, pamakyan laring sablang pawud. Dakayanan laking kakanan nyo rin taong daranop, at tanggapan la karimpi bale-baleyo,
rin pakakalulong alang tuknangan, ing paimalanan niya in taong akakit yung lubas, at ela paiburusan sa sopan ding sarili yung kamag-anak. Kanita at kanita ya pamusunlag, anting munag ing suluyo, at maliwag, di ka masanting kayong pamikakatawan, kalupan ng sugat ang mabilis kinayap. Ing makaligtas akatuliran, maging kalasagyaking arapan niyo, at ing ligaya ng Ginoo, yan namang maging kambilyo, king kagulutan niyo. Maus kayo at ing Ginoo matbaya, pasaklolo kayo at siya pa ipakibat na, at di ko keni. Nung ilakoy nebusal, yu impaud ning pamanalipit, ing kamaong makasakmal, ing amanong makapanasakit, nung pagmalasakitan nyo laring taong daranok, at sopa nyo laring mabubusabos, imbengi yung sari dulong maging masalaya, antimoning aldo kaugtuan. Ing amano ning Ginoo.
Manalangin tamo. O Ginoo, bendisyonan mo itingabu aking kapamilatana pagnakamu king ibat kami king alikabok at king alikabok magbalik kami naman. Patawaran mo laring kasalanan mi at gawan mo kaming tapat king disiplina ning Kwaresma. Pablasang emulaburing mabating ding makasalanan, nonya miela kambening sinubling mebie Kristo, amabibie ampong mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ngayon po, malyaritan ang lungog king kilupisamban para king Santa Misa. Ing magmisa tamo po'y Reverendo Padre Nolasco Fernandez.
Manalangin tamo. O Diyos ay pami, ipagkaloob mo sa kaming sablang parangal, king kabanal-banalan alupa ng Jesus, amira kayanan kami king yubo na keti king yatu, at karinbanwa, mikapnon kami king alananggang tulang pawagana. Itiyadwan mi keka, king kapamilataning Ginoming Jesucristong anak mo, ang mabibiyem pong mag-ari kambe mo, king kametunganing banal Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang iba't king sulat ng Santiago. Nuan niya in taong manatiling tapat king oras ning kapagsubukan. Uling nung magtagumpay king kapagsubukan, kamta na imbye, ing ablas apengako ning Diyos karing malagud kaya. Nung ing ninuman matutuksuya king antikaniting kapagsubukan, kapilan man nasasasabyan, in tuksong ini manibatan king Diyos. Uling in Diyos, malyaring matukso king marok, at yan naman, tuksuan ing nino paman. Dapot in tao, daralan yan tukso, ning payagyagyat payamunot king sarili ng marok, akayong-yungan, kay bat, ing marok ng kayong-yungan, manyuling kasalanan. Ing kasalanan, pangaragol na, mamungang kamatayan. Inya eko pailin lang, kalugurang kong kapatad, ing sablang mayap at ing sablang ganap akalam, daratang kaya katamo manibat banwa, babaldug na kaya katamo ningigpa, apani bataning sablang sala. Biyasang mamaliwa, ni anino naman, ning pamanaliwa, alayo kaya, king sariling kaburyana, pepalyarya katamong maging anak na, king kapamilataning amano ning katutuan, bangketa, itamo ring maging peka mumunang diling bunga ning sablang kayang lelangan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Mapalad ya ing taong kekang tuturwanan o Ginoo. Mapalad ya ing taong kekang tuturwanan, O Ginoo. Mapalad ya ing taong kekatamong tuturwanan o Ginoo. Yaing kekang yayanad king kautusan mo. Kaya ipagkalub mo ing kapainawan king panawuning kagutgutan, kabang kukulkulande ing awon para karing darapat dewakan. Mapalad ya ing taong kekang tuturwanan, O Ginoo. Ing Ginoo, enala painggulutan ting kayang memalen. Nilakwan ting taong kayang pakamalan. Ing pamangabiran, magbalik ka ring piyukuman, at ding taong makatuliran, karelalang igalang. Mapalad ya ing taong kekang tuturwanan, O Ginoo. Neng kakong sabihan, mitatalusad ko, ing lugod mong alangkupas, O Ginoo, agad-agad na kong selo, neng maguguluya ing isip ko, tutula ko, ulining sauk ababyemo. Mapalad ya ing taong kekang tuturwanan, O Ginoo.
Ingamano mo ang tiyang sulu amat nube king pamaglakad ko, at sa layang saslag king kakong daklat. Ingino manatiliya kaya kayo. At keka antimorin. Pamamasa king mayap abalita agpangkang San Marcos. Ligaya keka o Ginoo. King panahon na ita, akalingwan ding alagad ing magbakal tinape. Metong yamu ing daralanda king bangka. Mingat kayo nga ng Jesus karela, manginlag ko king lebadura ring parisewo at king lebadura ng Herodes. At ngara king metong at metong, sasabihan na iti uling alatang tinape, balo ng Jesus ing karelang pisasabihan, inyakit na nala, bakit pisasabihan nyo ing alakong tinape? Eyo pa balo at eyo pa aintindihan, tutulawaring may na rin kong pamisip, ating kong panimanman, eko manakit, atin kong balugbog, eko makarandam, eyo ay din dyan itang mepalyari kanitang pemiraso ko ring 5 tinape para karing 5,000 katawo. Pilalang kaing amipno ring ati punyo karing mitagan. Labilang adwa ngarang may kibat. Kitang na pang Jesus kanitang pemiraso kula ring 7 tinape para karing 4,000 katao, pilalang kaying amipno ring tagan at tinipon nyo. Pitula ngarang may kibat, makanyan man ay paaintindihan nga ng kinutang karela. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Good afternoon po kaya kayangan. Good afternoon po, amo. Bukas, Ash Wednesday, at may paintagon po, Valentine's Day. Eko balo nung nokadlareng muntaren tao kanini. Pota mapinala, pota ditak lang simba. Uling mas importante ya mekad karing aliwa in Valentine's Day kesa king Ash Wednesday. Mag-celebrate la kaya o alila. O ini po yung kutang ni. Nya pinatsuta keti bukas Ash Wednesday. Mag-umpisa na po ing panawuning Kwaresma. Kwaresma mamawigya king bilang a 40, 40 days and 40 nights magsadyata mo para king peka importanteng diling kapag masusyan, yapin po'y maleldo. In kasakitan, kamatayan, at pamanyobli ng mebya ng Ginoo. Agyampang mi bayitya Jesus, anyang Paskong pangabait, masayata mo. Agyang no ka rin po, ang ating mibait, masayayang pamilya. Pero ang pang mibait say Jesus, nung iya tinalan kasakitan at mete at sinubling mebye, etapa mo rin may kakaligtasan. To be born is not enough. Kailangan dumalan niyang kasakitan, patende, at subliyang miye.
Nya ngeni pong Martis, mayaw siyang Shrove Tuesday. Pagmasusyan tamo, ing kapiestanan ning kabanal-banalan al lupa ng Jesus, the holy face of Jesus. Palanit ang lupa na. Ita mo ngayon, tayo, o hindi pala yan. Napakalawin niya po yung lupa na. The day before Ash Wednesday, pag-celebran tayo pong inibang kanita lawan tayo in lupa ng Jesus. Lupa ng kasakitan. Lupa ng kayalan masabal. Lupa ng pamikasala. Pero kaya katamong talasal pantayan, lupa ning lugod. The face of God, the face of love. Nung lawan me, ing tao kailangan paniyang malinis a lupa. Pero ing lupa na, sapakyang alikabok, pawas, luwa, miya liwana, pati na po ing lura nga na, at syungan king lupa na. Nung burimong akit mo ing panandamanan ing tao, lawan me lupa. Inyapin, deng doktor, lawenda ka lupa, lawan do ring mata mo, akit na nung nanoing sakit mo. Nya inipong lupa ngay ni, lupa nining lugod. Mi dungisan niya, uli da ring kasalanan tamo. Ene man dapat makanya lupa yung Diyos. Lupa yung mipnong lugod. Pero uli na ning lugod na kiyakatamo, migdu sayang. Migdu sayang para kiyakatamo. At meteyang para kiyakatamo. Yapin po iting Shrove Tuesday, kanitang po pa rin aliwa, ngining kasalukuyan, king Europa po namin gagawan da ng Shrove Tuesday. Uling bukas, o ita magumpisa na ing Kwaresma, mag-ayuno na magsakripisyo la. Inya ngining aldoyti, bayong Ash Wednesday, nano pong gagawan da king Europe, itang bawal kananda na. Itang saya, ababawal na, ning Santa Iglesia, ngining aldoyti, magsaya na lang. Inyapin mayaw siyang karinking Europa, Shrove Tuesday, deng aliwa, Fat Tuesday, Mardi Gras nga rapo. Manganong mangan, uling bukas, magumpisa ning pamagsakripisyo. Ela mo po mangan nune, o ini po yung gagawan da niya, miyaw siyang Shrove. From the old tradition, in kabaldugan na niti Shriven, buri ng sabyan, tigtigan ding bell, in church bell, kaibat na po nita, watang darandaman ding bell, ding tao muntalaking pisamban, at nanong gawan da king pisamban, mag-reflect na la, mga dila, kaibat na nita, pigunaman da ing agawarang kasalanan, sisyan da la rin karelang kasalanan, at mangumpisal la, at tanggap lang absolusyon. Balang mipatawaran karing kasalanan. Bakit po gagawan din ni ulipin ining holy face? Potang anggang ing tao, na po akit ing lugod ng Kristo, anggang ing tao, na ay experience ing lugod na ning Diyos, magbayo. Inyapin inaus tayang maleldo, Holy Week niya po, banal o ning kakatamo, maleldo, ayaldo, mahal na araw. Niya kailangan, bukas pong magumpisa na in Kwaresma, sana akita mo ing lugod na ning nga pong Ginoo.
Sana ay experience tamo in lugod na ning ngapong Ginoo, paulit na rin kasalanan tamo, medusaya, memusan niyang krus, kay ba't mi pa kuya king krus. Uli na pong ning lugod na kaya katamo. Bakit migdusaya? Uli na po ning kasalanan. O ining bubungan na ning kasalanan. Kasakitan, kamatayan. Yan ano po yung pakibat tamo, kalupad na rin yung gagawan da king Europe, mga dila, migunamla, self-examination, naningagawa kong kasalanan, sisyang ko rin kanakong kasalanan, at mangumpisal ko at manyawad kong kapatawaran king Diyos. O ito po yung gagawan da the day before Ash Wednesday, yapining strobe, Tuesday, magsadya na lang. Yan na din sinabi ko, atin yang ko competition in ginuta mo kanyan, Valentine's Day. Kayo po, malyaring hanapin nga kasabi ko, malyaring ilipat kaya kayong selebrasyon. Mas importantiya in Ash Wednesday, gawan niya keng tutuking keng Domingo, o kaya Sabado. Yan po, kay Batnanita, so ikit tayo po yung lupa ng Jesus, kabanal-banalan, ang lupa ng Jesus, kay Batnanita, menyilab tamong lumang palaspas. Nano pong kabaldugan nanita? Tandanan tamo po magsadya tamo niya. Itang mesilab ka rin, palaspas, lumang palaspas, meging abu ngene. Bakit gagamit ang abu? Ikitsupunan din biglang milablab, sinaguli, mesilab, kaibat lawin yung ngene abu namo. Nanong sasabihan na ning abu, ing sasabihan na kaya katamo, it is a sign of brevity, shortness of life. Makuyad mo, inbiye. Ashes are symbol of transiency. Transient, buri ng sabihan, temporary, pansamantala, short-lived, passing away. Dadalan tamong po ketiking yato. Makuyad mo yung biye. Nya last year, fresh na fresh lalareta. Pero nginilawan nyo, luma na la, melanat na la. Makanyanyam mo na naman yung biye, tamo. Makuyad mo. Nya sa mas nantana. So, ashes are residues of something that was burned and has vanished. Ashes reminds us how short and how passing human life is. Only a short while and nothing will be left of us but a handful of dust. Many patanta mo kingabu, magbalik tamo kingabu. Pero kasanting na po, many batanta keng gabun, gewa na katamong tao ng Diyos. At gewa na katamo, lelangan na katamong kingkayang muwangis. Kay Batnanita, wangis, pakatanda ng tao po. God created us in His own image and likeness. And He gifted us freedom. Malaya yung tao. O ini po yung importante. Etamo robot before God. Dinina nakatamong free will. Makapamili tamo nung nano'y gawan tamo, pilinan tayong mayak, pilinan tayong marok. Oras pinili tayong mayak, praise God.
ablasanan na katamo, karing depatan tamong mayak, pero istong etamo dinapat mayak, pinilita mo itang marok, mi parusan tamo. Inya pintiyadan ng poyeba, mi parusan la. They were driven out from paradise. Kasanting na po yung biyeraking paraiso, kaya bedeng Diyos, pero niyang mi kasalalan, mi tabilang, luwal na ning paraiso. Inyang mi tabilang, luwal na ning paraiso, megumpisa na po yung kasalanan, megumpisa na yung danop, megumpisa na yung sakit, megumpisa na yung pamisagsagan daring tao. O yan po yung binunga na ning kasalanan. Pero, in Diyos tamuling malugod ya, binyening kayang anak. Inyapin iti yung pekasentro na ning kakatamong kasalpantayanan. In Diyos, in anak na ning Diyos, meging tawya. Ating masanting pa po, imbes na itamoy mi parusan, iya ing mi parusan, imbes na itamo ing magdusa king kasalanan, iya po ing memayad ka ring kasalanan tamo. Uling alang makapamayad ka ring kasalanan tamo. Tamo abayaran ing kasalanan tamo. Metong yamoy makapamayad ka ring kasalanan tamo, yapin ni Jesus. At ing pamayad na karing kasalanan tamo, yapin ing kayang sariling biye. O yan po yung lugod na ni nga pong Ginoo. Nya sana, I experience tamo in lugod na ni nga pong Ginoo. Hanggang tamo po ay experience ing lugod na ning Diyos. Ing tao magbayo. Ang magbayo yung tao. Nya lawin yung heni mabilo kaya itong magulo. Uling ede kakilala in Diyos. Nyapin po, iti pakaluwen tayo, bukas, the reception of ashes is a call and an invitation to undergo such a process of purification in the coming 40 days. Since it is a burning process, it can be very painful, but it is a purifying and liberating one. Kalupan na po nitang mesilabnan din. Buri na ning Diyos silabaning kasalanan tamo. Nung makananong melinis, detang palaspas. Makanyan muna naman in buri na kiyakatam. Luminis tam. What ang maglinis, it is a painful process, but it is a purifying and liberating one when we confess our sins and turn to God. O yan po yung burina ni nga pong Ginoo. Sisyan, painggulutan ng kasalanan at maraptana kinapong Ginoo. Amen. O Diyos, igpang mayupayang tuto, amagnas ang miligtas la ring sabla, at makibalo king katutuan, makatipon kay ngeni ban manalangin taintim keka, nga tamong sumabi, Ginoo, emo ke paimburisan king aus mo. Ginoo, emo ke paimburisan king aus mi. Para king banal ng balayan ng Diyos, bahan ang tabayanan ni at lingapad ng Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, emo ke paimburisan king aus mi. Para karing tao king meto yato,
ban papanatilya ning Diyos, ingkarelang panikasundo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, emo ke paimburisan king aus mi. Para karing sablang tao atin problemang pupusanan king biye. Ban pangasnawano ning Diyos, king karelang kaligaligan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, emo ke paimburisan king aus mi. Para kay katang makatipon keti at karing kay katang sarili, bantanggapanin ng Diyos, ing kay katang ayin, akeyayang ikatula, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, emo ke paimburisan king aus mi. Ngayon po doon tayong sarili tang kapagnasan. Oy paming mayupaya, ikay kekeng santungan at sikanan, pakiramdaman mo sa rining kekeng kayadwanan, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Manalangin tamo kapatad mainting kakatamang dawon, matanggapi harapaning Diyos ikpang mayupaing tuto. Tanggapan na sa ning Ginoo iting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamoy ka sa plala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, ang mayupaing tuto, mayapan mo sang tanggapan deting kaya kami ngayin, king lagyo ning anak mong bugtong, uling malugod ng pengako, king nanumanadwan mikeka, king lagyo na, pihuming tanggapan. Itiyadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At kaya ka, antemore, iyat nayo ring pusoyo. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos a Ginoo tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat ang pong matulidin, sukat ang pong makakabos, ing pasalamatan da ka, king sablang penandit ang pong numan ka rin. O Ginoo banalay pa,
Alananggang Diyos, alubos mayupaya, lelangan mi ing meto yatu akyakang babayo, at parangalan kapamilataning kaluguran mong anak. Inya karampatan mo ing puriyan dakat pasalamatan, ding balayan akyakang binukod, at ding banal aparating kyakang kayantabi. Kapamilatan ng Kristong ginumi, ing maulang hukburing anghel, magsayaya king kyakang ligaya, king pamanyamba at tula, gagawan miyang kami, ing dalit ng kapurian at ngaming kakanta. Tunekapin banal o igpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalumpumi, pabanalan mo sa datingayin kingupayan ng Espiritu mo, ban para kaya kami magawalang katawan at daya ning Ginoong Jesucristo. Bayami daon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keko. Pirasone, at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka. Binyan ng kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minum ko kaniti. Iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, ammibubu para kaya kayo at para karing sablang tao, banketam mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, Otang kakanan miya iting tinhape, Otang miminum kami kaniting kalis, Lekang kamatayan ke kami yang pasyag hanggan mo, king datang ka, kingkekang ligaya. Inyangin ing gaganakan miyo igpa, ing kamatayan at pamanyugli ng mebian ing anak mo, daraon miya kaya kaiting tinape ning biye at ing kalis ing kaligtasan,
lain ming pasalamatan keka, inggawa mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamunga mo, kingi kaming hansa ng misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap yaking lugod, kambyan ng Francisco ing Papa mi, i Florentino ing Obispo mi, i Pasiano ing Obispo Emeritu mi, ding sablang Obispo at Pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father Jasper at Father Mark Anthony, ading sablang diakono, ading mabilog abalayanan ng Diyos. Ganakan mula naman ding kapatid ming pepay nawan at maninayang subling miye, ading sablang miyang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluhan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kayabyan ng Maria, ing Birhen induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol at ding sablang banal, at tinupad kimbal mong kaburian, king kakabaning panabon, puriyan dakat paligayan, kapamilatanang Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, igpang mayupaing tuto, kagum ning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alananga. Ngeni manalangin tamang mipnong kapanaligan at lugod kingig pang karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Ikabos mo kami o ginungking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, banking kasaupaning kekang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at maligtas kami king sablang kaligaligan,
Kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yeso Kristong kaya kaming talapangabos. O Ginoong Hesus Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E masapo babalikdan din kaya kaming kasalanan, no nilawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mo pong bilugan ag pangking kaburian mo, ikay mabibiyem pong mag-ari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaan ng Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimoren. Pakita mo po ngening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayangan. Peace be with you. Tanggapan tayo uling nuwan na ring mayahos kingapunan ng kordero. Ginoo, eko matampang tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Diyos ay pami, malugod mo sanang ipagkaloob kaya kami ing pakalulumo, ban kareting misteryo, matampami ang aparangalan ing ginumeng Jesus, adininan mong metong alagyo, aburi mong sikloran daring sabla, at makaibiya kaligtasan, karing sablang tao, itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Bukas po ring kaya pong misa, kalupado po ring abak ng Aldo Domingo, at pangadita mo yung masambuti nga Wednesday kang Valentine's Day. Ne? Total, tungkol yangan king lugod, lawan tamo sana yung lugod na ng apong Ginoo. So bukas po magumpisang 5:30 a.m. Kapampangan, 7 a.m. Kapampangan, 8:30 a.m. English po, ang po pang 10 a.m. Kita pong katpanapon magumpisang alas 3 Kapampangan, 4:30 English, 6 p.m. English ang po pa pong 7:30 p.m. So yung tauling misa po bukas 7:30 p.m. Karen pong chapel sa tinmuna naman, baluda na po rin karing barangay ne. So kaya kayangan po dakala-dakala salamat. Ingino manatili kaya kayo At kaya ka timorin. at bendisyon na kayo ning malugod a Diyos at kaya kayong pamilya, ingig pa, ing anak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misa mi daw ni umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos.